I say can obi bia kwa private college o de no nim dia na men na nanu ma shaba na senti o se be dia ma nko private college ne bi e wa ko serious do we sa brebu na sabi kuma se no bi so ko school class no ne ko share na do hinensa sa antetie nyina mu e je na ne ofa no aye asumdwe ne na sa bre na abrofo no ne probably second ono na it is a broadcast arbitrator the console fee one sem ni nyina ona no hwese de ba ya ehuru ni nyina no wa de bajwa sa no nyina na ewura etitie mu bia nyankopon adaroma ne nwere so ya oba be die no hunu se ade na ebo mu a yeso ebetimi de aye so nti ya de kai asem ni se ade na obi ya odi awo sesa se da baya asantemani we bako eja so osua hu nema eye peace nkanko puntio ti no de obaya no ka se kane ne ade ko ena de yamfa ko no nya ti na so bi asem ne se ti na cases awo ho nyina wo mensia ne bia chano wo ba bia di mfie aduonu ti se afija asensem ne ade nyina asem bia free court ni intimidate ezenet nimdia ba na no asua dia na wahunu ena okọ school so ka ho so dia ena ode ba ye adwuma eno mu ne namu ne se de osisi kira hwa ono ane kuro ene niam no wo ye say no over 500 cases aye asumdwe some litigation ne niam ebetima kase enam so amasese ni nyina atwa obekase bia kasa ne ma we aman ka betene sei ka betese kuro bi busua bu den to le kura tire ba man sha na ase bi ko hwese de city kura wase yenyi free me amomra fie ne anka oze bia na hono ba bia ka akono bi kura na enkoye okay enti adie na yesua fi yesua bibia free mu se adie na wo mu a obetimi de aya ababua wo ni padua na awasua bibia free mama na boa wo man ene wo kuro so enti ya baba ya tisa Ghana man TV eno bi ne bisa se ene obi bia wo bia ba bia wo ede na so de ya wo de ya recho ho eba because kaze betima ka se o space bara sa wo dabre mu awo wo de tu sa na mo no amana ko abusua amana ko ofie amana ko okuro amana ba so mai so enti se wa hwe sa na ma ne nyina mu bia ka ho de a na sa wo ye mmemme a ena ma ani brebam te ani brebam no de a na afa de wo dwen wo nko aho against ni padom ne nyina ko ye sa ara tie de a na te se de de na bomu aba che asanteman ye kokko ye ko anim ye pemko ye gigimkro ye de kai ho ye tre ena wone onua bi akohia baabi se nhadwase se baabi ene abopo bi se de ekoni entina ya se kosi broni sise te de kosi broni kan ena won ne wo mu ni nyina ne de afa se azi obi ate se ya se akoye bibi sikani ni de sa sikana awoji anadwumadi ko na awoye ana de na awoye no ebua ni panesan ana sa wo dwena wo nko aho against ni pani nyina na ya de ba na ya ba bo ni asetena mu a obetima no se be ada be kwa bebre mu ni pe ya sa na ma okay and indirectly no wo ade awo ye no eya kwan awo ye ade atia ni pa nyina amansan nyina Ghana nyina kuro nyina so ba wo de ya wo interest ntino o fa ho ye o kuya mu kakra de o ni se wo comfortable so because every year na me tiana se ande so we free na se ande me betimi aye se abefo bi ho be so and in that way no within that circle no no o no be try ara o so okay oh yeah it the tier one is as bi bia ye bia ye bi se ho se sa the bear to me manya e dia na me so me de ama
atre ame nyina wo de ba te se akonya ya di ya yewura ana sante he ana ne hierarchy wa chiche ana wase kumase abrempon me kura me nana no me wa amo ma hwe o so ma me de na me ye okrom ha ebo akuro no ama ne ho mpontu aba so asante mai ama Ghana nyina aye ba ti se me ti amo mai na me se sante he na de ho ama me nti nti obia nya obia me ne ye me su me ban ene bibia me ye bia no ma nipa su nipa atwa adwo na me de me di de me di ye dia na se ho no me bitre ya we aye tu we wa na me ma be gina nanim ase bibia kire ne se me nya sha because tete no a wo se de panyimfo ene onananom ene onuanom ye na abeto aso a ne wo to aye ne sa na to aso enti na nka du osu ne e design sa na ze de wo be gina nanim a wo kan ti say sa bia na so be gina na ka Ghana say I promise of my Anna to be faithful and loyal. Not just as Anna here, but in any position be our one. And now, dear, every payo, now you won't quantia in that form. No, let's say, you and yet, dear, would you be ano? Jim home, Nesha say, oh, yeah, for one won't qua a deck a crowd betino, and I say, oh, yeah, not a bo mining in a bo a Santaman or Volta region. Central region, you know, some share or Ghana have a beer more share. Ain't no quabi trial qua and I ask Santimemo, ye traitor, also baby our one, oh, ye bibina and ya, also, oh, ya, ye betrayer, Edia mat baby or one. Enter bia, did you make any na everybody re never more Sibisa, Kitty, Asayama, Agoka, crabby, dear my bar. Nana, ever my in the final words, no to ye na for Ghana Bosumi, or to ye na food, ye was say, ye na ye. Come on,
Anoma no ahoma enam dua so na ahoma ohunu soro nti obi wo ho no mo a aya na opese oye ne ho ahoma what I say na enam dua no so na waye de wo hunu soro so sometimes any kwanse ofi ni pakrokra silent is very golden de bia memma ni pe hu esedodo a ewo wanum si enya hu esen a ewo wanum a Aunty Bea o kasa afide nto asu obi obi amfa wonye hwe etore bia wo hu dani aboa ponche no sada na mka asemi se aboa denchem ansa na wo be hu ne mfie dodo a wadie no Aunty Bea gise wo kunansa enti dani aboa ponche ni na o de mimini bi hye wo ha no mo a nti e ho no nyame yadom na nso ni to bebebe na kasa wo ye obetima ye the whole day es ponche ni we de na de e wakasa aburo so okay we are nipa sometimes yes ade no wan kasa kra no e ma wani monyam no edo so ese nipa kra mi mfi no na se o nya sebi ye nyina ye pe but e ba asase su de a ebi didi bi echi enti obi wo no ma bebi e waduru no ono ombe honom enti memma ne mfa ne ho fi sebi nya no ho aboa preko embe ya aboa aponche ha no sebi se abrechira ono ope ne nso otokra na no ope ne ba bi agina what I say see ena nsuo sapone samina wo ena Ghana water for atu nsuo mu no ena Ghana water ye beji de obeya wo de bejaye we abula me nkopai se nipa na kwa kwoti mo kire dan hu nsuo de abeye wo a ye bewe de beya wo bejare se ya keche bi de obe wo ba se mo te dan hu nsuo a unya politank nsuo de ma aso ko epum ka wuro nsuo kura ye wo hu jale ma ne koma ne ye den na mo ye deto de nsuo ra de bejaye den na mo ye deto nsuo ben nsuo ben na de bejaye Aunty Bea to de bia me se mmemmene ne ma silent is golden anya nyema nyina na wo se de bia fi abontene na na munyo biti spio gabra sa na mun fancy mfundu net na ho that will show them action mate you action edase you action na fa bone na komate omo ko nshira no some ka to say fi omo de obeye bia jeni bibi ketua bi watiwa mo fa so we na na so ma me na fi a ya ebejo minyini dia ni champoni na minyini dia ebe obi etimi no won obi abeja ne da e waka okwa woni na obejai se me mi so na me pefunu hwe pa but minyini no mejai eti wo so wonyini na obi a wo so kontwa no bejai kontwa na fe na be bakese da bi ebejai she wadwen dire o se wo akra hofra de opesu pa no wonyina wo jai ena de won pesu no onyini so no wo pesu eti bia wo kasa tenten no nkra bremia na akwa de ebe ha dwen e ma kro de na wawu eti efo ya da munyina ma Aunty Bea esa de bia na obi ehu de we ositie memmini bi wo de memmene ada wo be pai no wa na be hu sese o ma hu TV so da bi wo me ka me o ma hu TV so ni nyina ni mu ha no wa bro bi nka me na me nku o be ka me ya na be ya asem no enti hu se de obesi ni me atena me ni be bi kwaso wo be bia school wa me wona me de mani na ehwa de because se me Aunty wo de twa o ya brand ambassador wa te be just school no me kan brand ambassador me de me tada me shebe bi na ma ye you oh Aunty Bea and somehow udi agura bewu yewu obi betimi ato pressure ku o nyame nti yewu odi ye be no musio yo ye de mase papa eye Akoma mu nsam dwumade ne nen so ye de ebramu ene makomi krom ma ya santefo de ne saa etibisima ye fantefo de no so ansa na bosome no akona wie ye ntende ma akomu krom ai etibu krom edna fu mi chia wanyina wona wo gwai mi chia takra de fu mi chia wanyina ende muso ma ye fantefo ye dress kakra Ghana man na ye wo na akofante kakra na be sante kakra minya northern region minya smoke na nche no so mehye kakra no so obi mpa bi mamnipa ko no fa mbe ode bada a mehye wan fa mba no nyimpa ko nara enenso ye de enkomo ebremu bebi bia mu wo bia ye nua be me bi ede nasem dan ye ne a ye beboa nya hwe kwan a ye betimi ama asumdwe aba na brabo mu na ansa na no ejebo nyame adom eja no nyame yadom pepepe eja no ebeba ba bedru Akoma boafo project a yabo hu dehura se ye ne mo na eden na yen ye de ye ne ye suban bi hiemu sabio akra oyare na ne maame ne papa eniska se omodin be kwa yare sabia no ye boaboa ye ho ne etimi agiska kakra e de aboa safo yi sanso ene nuano mu bi nso wo pepa so mu suansan dwuma
usua no emra ni nwa bebre 2 months 3 months wetimi asua wie na wo de ye adwuma makeup yi usua ya enche na wehu liquid soap ye Parazone washing powder after wash local bar ya yetetete drinks bi so bolo ne sa nyama ne nyina ye be kire nkofo emaya from dunsia ekopim eduasa ye kire wo mu nyame ya adoma kina na Akoma boafo project ne ye pa hontuma ebim pese o mu ye sa de we nyina so mu niska enti ya tonsa e de afremo na ye pa dwumedie hontuma no mabedom ye sika kakra na ye de etuani ye ma no na omenyansa no nyuma sanso na omo yare no nso ye sika na ye de ahwomo ewo ayare sabia enti akina no pa no ndu pepepe ye tonsa de afremo nyina asamombra na mombeka ye ho ne pa dwumedie hontuma na emom bebi a wo no se wo kwan ewo pa na wuntimi emba embeka ye ho nanso se dwumedie Akoma FM ye me pese me boa mo a ye momo number no eni 0530 507849 0530 507849 yesremu fabito so maye na yenye ska ne bi ne famboa ye nua mmeya ye pese ye boa ema omusua ensa no dwuma no yesremu mo a ya tro mu din ni nyina ekina no nkono pepepe na magya konwa na matena ase ye be hye dwumedie na se ye de famfram mu so aka kire mo se wa wo bebia fa o maame ana o papa unua panyini bi o guardian bi fa ka ho ne fa ne bra because yentimi embekire obi ade abra ne maame nim bebi okosua adwuma no ana ne papa nim entimi nim se de mu nyina mo ye Akoma ambassadors tani adan mo ba manager ka kire mo no entimu tie yen mo hwen ekina nyame ya adom na mo ba fa o maame ana o papa ana unua panyin bi fa ne ka ho ne fa ne bra mo amobaye na ye tro mu din ntimo hye ne so emfa emaye omo amoboye me ye di Akoma boafo project e di abramo eye Micklin Hotel la erabesie omuni konkonsa Micklin Hotel omo odenyame omo best spread ne ye fine papa omo mpa ne ye fine omedua ne ye fine bibia about Micklin Hotel eye fine omo conference rooms be brave inti conference awo ye no nipa dodo e bakrampo no e ma no enha kodenyame Micklin Hotel Otria herbal powder enso e boayen midimafo herbal clinic na clarity eye clinic enso e boayen ama ye di dwumedie ye di abremu mame nko menua be me ya ene ono aba ne ye ba bebo nkomo yi di aka no ye be hyase abrante eti say Yado, macha me hoye. oh mante wonka Macha me hoye. Wo ye papa Macha. ediza Macha. iza abade Macha me diamu. emu Macha. emu na abade Emu ne meko. emu ni moko Macha. anwa mo ana na no kade da anwa mo e be se mu na eto wa ata ho sisa na ohe na echi ho na Macha me anga sana me ye. wa na ye wade me ntu voice o Macha me it's anga na sana me engage na che the voice na abaye and am kom krom fanta nkote na lebe ka na kwhwe dia ya ne aka fanti a wonko oyi na ire ti sua fanti no dem no be ka fanti but also din yesen Macha friend me Ben. Macha. Ben dia Boatin Bernard. Boatin Bernard Macha. okay ufri hin e bai Macha. Me free ase ya. oh bra won komo nya me de ase he ya ne de ya Akoma FM staircase ni so o fare mi ana o fare mi ene wa mi so na na bila medi nkomo en mi so se beti he ni age sa bo no miensa o fare mi o fare mi o shuro mi na de na ai se unti nka se Akoma FM 87.9 sana akasa eish sa romantic radio of Uncle Sweet Babies program no so na nya soro ha just all the call don't times so me pa chow enya me nko na me di nkomo nkofo otie wo radio so nkofo show wo TV so wehu enti macho your voice why ma kasa ne branding kakra why se be ya wasem no ye nyina ye pese ye boa wo but ambe yi a enti me mboa wo ase baby amaba no me nsere nim hono me din baby a waba no baby a isi a me ye adwuma no baby a wo fi ba ye no wonim ho ho din ka se din ya fre hono wonim be din na wote he me wo baby a timber for no e pan dua no askwa he ya nti wo fi askwa da dem ne bai na obetna ho nche ya na wo fi he ne betna ho mbacha we free sunyane ne ba ho wo fi sunyane ne bai yo boy enkomo mi wan bie wa no ase na me no nyina yete he ni bacha bie wa no wai eden ne do bai mbacha we de nya boni bia ase me ne me papa issue bi na me say me ka chiram na say maboa me ma me hu ne a
menyini na mbete say meni me maame nti mabɔ me papa so on kyerɛ me maame so maka on fi 87.9 Kumasi ena me de ne ba ha say me ba be ka kyerɛ na mo afrɛ na wa kyerɛ me bia me maame wani nti na me bae okay unim say asɛm me nkwa na mete unim say me nkwa na mete esa na obi ma jana dumo se ne ne besi aya pin a me disi obi ma jana dum onse na bila na odi nkom no ka kyerɛ so wo beema nti kasasa beema wasɛm no ye betimi aboa wo na wan kasa yesu a ye ntimi mboa wo esa na wam kasa ye tententen menye ra ntimi pa cho si asɛm no so biom sɛ ne me nsi kasa yi si so ma ye hu na ye mo nkomo ana oferi omo de ma no mumpie pa cho kasa yi me se me ne me papa asa me nyine ye no me nim me maame oni mo maame okay but my boy me papa so on kyerɛ me bia me maame wo on person be kyerɛ me akwa akodumi na na mo ne me papa mpanifo ni nyina anim still na on kyerɛ me ye ɛni ntina me de na ba sɛ mpɛsɛ mo boa me na ɔkyerɛ me bia me maame wo ye mboa wo na ye no papa nkasa na on kyerɛ baby a o maame wo okay woni fiye be se na hu so no papa neti Akoma FM 87.9 Kumasi 10 years 10 years na hu so no papa na atena na wunyini we he oni papa na hefa na moti na ye wa akra nti akra na ye wo no na me maame na ona neti sisi ano niswa bi wi nti ye kwa yie no na be ko hu nkwala wo ho no mo no nti ye yie no na me se me ne omo call back to akra biem nti metena ho no mako school nti ho no na metena ya na me di nyini ye eno akra no osiwa na yie na ye hin na mo fi akra be se ko ye yie no wo ye frɛ krubi Suhuma Suboy Eastern region 87.9 Kumasi but Suboy ni na kura bi ase ye frɛ ho Obuase okay ho no na ye ko ye yie no nti mi hu fans me papa me maame no ni nua no ne o maame ben a o maame a wayire one me papa tisisi o step banda no okay nti ye kwa ye na mi hu omo ni nua no ne nkola ne bia wo ho no na me se na tada me no omo nko back to Accra bia o beka ho no na Obuase ho okay na mako school no nti ho na me ko school na me hwie nti ho na ma me di hu se enyame maame ne sa maame na me ne tisisi Akoma FM 87.9 eti wo de wo nyini na wani efi 10 years no na wo papa ne oba afoforo neti na wo de onu sa wo maame no no enti eye ba ye na mokọ Suboy obo ase no e na wo se ehọ ne ye ode nti wo nkọ nkran biem e de nta na ehọ ne ye ode a wo ka se wo nkọ nkran biem on the satan de nkola ajene wa ko hu nkola ho na Akra ho no nso no nko a ufi school ba o shede mu sa but ho no so de uji free mi sa na me ankwala adwene mi hu se sa time no de mi fi school ba metimi ne nkwala ne bia di agro ne ade that time na no nya 10 years sa time na mo na o maame no na wonye hu so your step mother no na ono papa nkra bia ni nkran fie ho na mote no na ye nko a na me nko a na asa me maame na nkasa no ho no mo no ase ye mpie nye pie a wo mpie me say efie na moti mu no o si baby a wo ko ho ye no obo ase ho no e ho koye ode because na nkra wo ho na me bi sa wo say enkran fie ni mu ho no na eye nkran ni ho na wonko a wo no nua no ma na say wonko a ase only child na me nko but na ase if you answer mama no wa wo ketwa guys wona no we ni efi tu ni obi ani ni ndi agro ti moko obo ase ho no ho nti omo ma wo ka ho ampa e na wo tena ho adi sen baja ho no me tena ho no mo ho na me school na mo school e mu de hen GHS okay me GHS na mo 23 okay it what's now from 10 years to 23 years 13 years and now time into ho na ye den na ma odi hu say maame na wo ni mu no dadaada say o ye wo maame no hu say enye wo maame na e your step mother as a ntokwa bi si e wo fie enti ntokwa ni mu na omo de ka kire me say enye maame na sa maame na me ne te no ntokwa na ye hwan ne kon ya sa eyi asemi pie mu no asa achenti no
me fifi bi nti ba na eye wo e na obi no wo ku eye ase fie ho no mo na ye ku fie ho no mo na ye ku nti ye ku no e kan say fie ho no na ye ku no me ne nkola ne bi na ye de ye ku okay aha ena amene ba ku be so ena ekofa asase nti mame penyi onu wo fie ho be so ntoko on sheda nya penisa sister penyi ni nti sister penyi na be kan say mame do kran nyo mame a aha ena mame di hu ye odi hu say nya na wo ye den na hu wo fro papa bisa na wo to papa nkra e den na wo gitu mu say nkra phone aha nti e den na wo di hu ye because obi na aka asema kire say mame na wo fu say Aunty Bea yo mame no kran nyo mame a sa on kasa me ho na wo ngintum ana wo gitum e ho na me ho no mo no metuma kasa ma ngiantum nti confirmation o mame bae no o mame no mame ni fie nti o mame ne bae na me bo mame na sister penyi na o kan sa asem ni chiro ne mame e bae na me bo na mane nti me bo na mane no ono nso no wan kan sin bi anche na me fa bucket na me de me ko nsuo